Dalam. Lurus lah kan ya. Kurang lurus. Lurus dua ya. Mah. Mah lo berpasangan deh opening langsung ya. Oh ya monji apa pun iya sih ya. Entan posisi Dharma ro dateng ya. Datang nanti labain. Lakar lo gawat mon posisi Dharma. Muntah kak itu. Laku kerja laku terus sulit lu menyatas. Tahu sul di rumah kakek. Ini tahu sul di orang macam ini sul. Ini tahu sul. Terus apa? Request dah iya. Sepuh nyaman ruah kan. Iya. Mau turun panas sih ngari ya meron sumpah kau nurinan. Aku dah boleh kak Surabaya. Lu coba nyetel musik front. Lu belum mat. Mengenal gue. Ayo cek lu. Oh iya mat. Nyetel lagu party kita yang terakhir lu ya. Siap lagu apa kau? Meu. Setel ke lu. Aduh, penting musik jamet nomor litin ha. Ari tak mantuk Mas ari gue ya. Gawat bun, Gawat dek remah. mading kalaban pernah teti situ bun, Teti ya? teti jamet. Masa cok? Ongkon tahu kan cuman ning 2 bulan Surabaya bun. Tadi nak ini bun. Ada kida dena. Biasa lah setelah sini ngarin akan datang datangan di Surabaya main dena. Paling deki sore. Itina ko langsung ning kebun ya. Apa? Mana ular bun, sarang bun ular bun. Masa cok? Ongkon iya. Ya wis bun ya. Gila tuh. Jela beda kau nak karena. Saya mau mobil mana? Halo bun. Po, kakek gak sih? Apa cek pas mapas? Mapas dia remes yang kalau ngucap kakak king buru gak sih? Apa dok dan bodoh kak puji setir nyaman kak puji darah malek. Cepat sih pausian. Kalau benih Fauzi berilah Dharma berdarman. Fauzi Dharma yang terkenal di Jawa Timur tuh Fauzi Dharma. Ila tajuk lu. Bu, mak mau ke sepatu dia. Iya. Bersih ya dek ya. Iya bersih apa geng? Jok pulang jalanan dek. Oh, mau pulang jalanan dek. Mau tak salah oleh. Ndak ya. Mau kita tekan kocak. Ila tajuk lu. Bila datang gak sih? Beri bun morleke. Oh. Aduh. Jek kakek lek, saya kocek bun morleke terkenal pas angkuina. Pas murahan deh iya. Ada remah pasen. Pas sesuai lek, benyaman ngak kak puji Dharma rek. Mun kak Fauzi Dharma re pada remah. Mun kak puji Dharma lek tahu lek benih king sombong je benih sepada menus saking kebele mah lek tahu lek. Dari atas ke bawah je lek. Badan ben R3 cekak ke badan lek. Berat berarti ya. Si benih masalah berat ngaji anak argen, nasi cekak ke badan dia. Cek ke beli R3 oleh lek. Lek tahu kakek. Dari baba sepatu sampai ke topi dia ada iya dah. Betul. Dah iya. Ya mun kaki king lepak kuna voi. Lu beremparkan sepatu jemi genteng. Iya mon sepatu lek, mon cek ke beli limosin prajob. Sampai laki seberua. Limosin. Saya beli sepatu lek limosin lek malah tahu kakek. Lek tahu kak sepatu kak Fauzi Dharma bener. Yo mun kaki king lepak pun voi gayan gak sih. Jek mon kakek lek bun. Kak Fauzi Dharma bener lek. Cuma kak Fauzi Dharma bener lek. Saya ke beli sabun kakek dejer oleh raja lek. Artinya jam badan bintang sabar. Mak lek tahu.
Dah iyalah. Apa cek nak kanak banyak ngangku ye ngak jeria. Aduh lek. Mungkin ki kecepatan gedung-dung dia bedengang kui lek. Ceng carpak colok gak mesti dar bener lek. Oh iya. Berarti mun krosa kecamatan tadi ngangkui lah kan. Bendileng kaleng gak mesti dar bener lek. Le tahu kakek lek ya gak mesti dar mana le tahu kakek. Mak le tiru. Dah iyalah. Iya. Oh iyalah ya lek bun mur lek ya. Kau tak bisa dari lek bun. Ledem makasih. Udah apa palan apa? Hewan di nare suasana tak bersahabat betul gak mesti dar mana lek bener kita mana lek. Aduh lalek tau sasar mana tak mau infeksi lek. Bener kita mana ya? Oh iya. Ya, sekelantong lampu kasih. Ya nek. Gak makereng lah andi. Kakak pakeng sombong masalah. Duh lah. Gak usah kenapa pengen bawa kotor kapi. Berarti benerin campur mau nak kan naik ke jamnya. Bun. Kamu kena belum pernah. Bun. Ambu itu maisar kule. Bun. Kenapa enggak kena aja, Bun? Berapa mat? Keng di par lo, Bun. Mat tujuh. Iya aja, Bun. Tuh. Gak betul lah model kan pereng. Ada rancaan sekali. Kalampi yang model ding lah. Kalampi ikas tokro sampaian do. Payang. Beda apa kena? Di par lo, Bun. Terus ngebenan re, nyaman kakak Bun. Yo beda remah. Yo nyama, Bun. Kan tangnya mak sini na Muhammad Abror tinggal, Bun. Ah terus. Yo Abror murena on jes dar dor. Nyama si kakak yo boy ngak jia. Iya, Bun. Ah si dingga tidak remah. Front. Mun nama asli Bun deh Bun, Muhammad Ufron. Ah terus yo boy kia nyaman. Iya Bun. Yo Ufron bawelnya setembem abis Bun. Nyaman kakak yo boy ngak jia. Iya Bun. Ini lebih itu kan. Itu tidak iya karena kakak nih kiba. Ada Bun. Ya Bun. Tolong ibu kakak, apaan kaderin semangat itu ya. Iya, Bun. Enggak Bun. Itu tidak iya. Nyamah neng data kependudukan jeria. Seharusnya harus cocok, harus relevan dengan data pendidikan. Pas deki yobe nyaman pasti pakua. Isu ring lah mereka pilih, Bun. Kemarin yobe kepi. Iya, Bun. Facebook, IG, Line, Twitter, pokoknya kapi lah mereka yobe, Bun. Tembus lah. Berarti sampai ke akar-akarnya dia. Iya, Bun. Duh, pada mereka. Bila datang dari Sorpoja. Beri Bun. Iya. Paling aja mpeler anda iya kapan datang di Sorpoja kan. Aduh bayangku. Gila nah. Terus dari aja Bun. Iya coba apalah bisa sedikit. Iya, Bun. Dan tuh siapa kok, Bun? Paling kok du malam mau ke mari talasion Bun. Ya, cak sampai kok ke, Bun. Gila, icaru kapuro dan badan kakinya mah yo abror murena on yes dar dora apa. Gelar kok mikir. Iya. Gila lah tule. Iya, Bun. 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 Wih tahu salaman. Ya lah sungket kena. Tidak ada tengok dia.